Uthi-ke yena iyobe itholakala ku-every social media platform by the 7th of July. Iyobe seyikhona seyidlala yonke indzawo uyoyithola lapha bo-Spotify. Uyoyithola everywhere. Nguyeke lo muhle wase-MP lo ngangabonganeke litswele nema-artist akhe nje basimadike ukuthi he's a producer. Uthi protection fee kusanda kwenteka Sitomlanza iqembu le-Romantic Sunday sitova ukuthi yile protection fee sitoze siluze mathuba emsebenzi. Jehova ningela kuwe nguwe lo wakithi impilo zethu Ngibingelele mlaleli emsakazweni ngabaphambili.